Asibingelele Mahlabe Zulu. Igama nguThulani wakwaNkalo umnabase onabe kuhle kothangazayo. Namhlanje ke ngililethele umkhuzi webutho. Siyazi ukuthi lapha eUK sekunebutho lezinkanyezi. Kube kuhle kakhulu ngesikhathi silibona ibutho kumgubho noma ngithi kumcimbi wesintu samahlabe Zulu. Sabuya futhi salibona ibutho liphelele livunule emgubheni wesilo umzilikazi kaMashobane. Abe kukuhle kakhulu. Kodwa ke namhlanje ngililethele umkhuzi onguKhanisius Nkala. Siyakubingelela babankala. Yebo, ngiyabonga. Igama nguKhanisius Nkala. Itshetshe umthwali wophahla uzibona uzincane umsebenzi mkhulu, indoda ayivuli indlenye, indoda iyazivulela indlwane. Nangu umfana ogiya ngomkhonto umafuza afulele. Kuhle kakhulu litshetshe, hayi siyabonga kakhulu umthwali wophahla. Hayi, njengoba nje namhlanje sikulethe lana ukuthi sixoxe nawe njalo uwethule umbiko obalulekile njalo oqavile. Kodwa ke before that besicela ukuthi nje uke usichazele ngebutho lezinkanyezi elise UK ukuthi libunjwe nini njalo kuqhakatheke ngani ukuthi kube nebutho eUK. Siyabonga. Ngiyabonga. Ibutho libunjwe ngomnyaka ophelileyo ngoMeyi mhla ka-3. Lapho kwahlangana khona obaba behlangene belenduna uNdiweni. Kwahlanganwa kwaphunywa lokuthi kuqhakathekile ukuthi kube khona ukuthi kube lebutho ngezizathu ezithile ezinye ezithi lona ibutho kwakuqala lingumbutho wabobaba. So lenza ukuthi amadoda ehlanganele ukuthi ahlomulisane entweni ezihlukeneyo, sifundisane entweni ezihlukeneyo. Siphinde futhi sikwazi lokuthi sivikele iculture yakithi, sibe luthango lwesizwe. So kwaqala ke khona lapho ukuthi ke kwabuthwa ke ibutho. Kwaba khona sibila abantu babe baninganyana ngoba babedlula 35 ababa khona ngosuku lomhlangano lowo. Kwakukhona sibili abantu abasuka from all age groups, abadala, abaphakathi laphakathi, labancane ngokufanayo, esingathi ngamaguqa. Kodwa ke ngaleso sikhathi hayi kwakuhle, kwakusiwa inyama, kwadliwa, ukuthi ngoMeyi 3 ibutho lezinkanyezi liyabe lihlanganisa umnyaka owodwa likhona. Kuhle kakhulu, ngiyakuzwa uthi lizoba uthango ikakhulu ekuvuseleleni nokuvikeleni iculture. Njengoba nje sihambile lana sisemazweni, so likubona kubalulekile ukuthi iculture iqhubeke isiya phambili. Kuqakatheke kakhulu lokho ke nabase ngoba umuntu yonke into isegazini. Nxa isegazini kuyakube kuhle uthi nxa uthi ngilihlabe Zulu, singamahlabe Zulu, labantwa bethu bayiphathe leyo identity, babe ngonkala, bangabi ngonkala ngezibongo, babe ngonkala ngezenzo lolwazi. Hayi, kuhle kakhulu ngoba abantu bangacabanga ukuthi maybe nje ukuthi sivunule kube kuphelela lapho. Kodwa ke uma kuyikuthi kunenjongo enzulu enkulu ngaleyo ndlela oyibekayo, hayi kuzwakala kukuhle kakhulu. Asingeke sigxile kakhulu kulo ibutho namhlanje, kodwa ke mfisa ukuthi sigxile kulombiko osilethele wona namhlanje, umbiko omkhulu kakhulu. Ungasibikela ukuthi kade
Umbiko bani lo ohamba ngawo namhlanje? Ngibonge lapho mina base ngibonge kubalaleli be-MBC, ngibonge kumahlabezulu wonke. Ngithunyiwe bakwethu, ngithunywe libutho lezinkanyezi, ngithunywe ukuthi ngizobika ukuthi njengokuba ngikhuluma ngisithi silo msebenzi wokufundisa umlando, siyaqala esikubiza sithi ngama-lecture webutho. I-lecture yebutho ezasifundisa isincedise singamabutho ukuthi sizwisise imbali, i-history yamabutho kaMzilikazi, i-structure samabutho, i-leadership yamabutho, le-regeneration yakhona yamabutho, ukuthi mhlawumbe njengoba sesiwavuselela kuyini osekuhlukile kodwa kuyini okusafanayo, kuyini okusamele sikufundise, lokwenzela ukusiza ibutho ukuthi lizwisise injongo yebutho ngo-2026 manje, ngoba kusafani lesikhathi sika-1896, kodwa umsebenzi webutho ulokhu ufana, ukuba luthango lwesizwe lokubutha isizwe. Njalo futhi sifuna ukufundisa amabutho nangokwawo, siwafundise lokuwalola kwezamasiko, kwezempilakahle, kwezomndeni, kwezesizwe senkosi uMzilikazi, lesizwe senkosi uLobhengula, lesizwe sesikuso manje, ukuthi kambe mhlawumbe kungabe kutshoni nxa uthi ulibutho, umeleni, wenzani, udingakalani kuwe, uziphatha kanjani. So akusoze kube yi-lecture ye-one day, yi-lecture esikhangelela ukuthi eyakuqala sizayiqala ekupheleni kwale nyanga, esikhangelela ukuthi uMgqibelo lo ozayo sikwazi ukuthi sethule i-lecture yokuqala ezaba yingxoxo exoxa ngokuthi kuyini ibutho. Kodwa sibhekele futhi njalo sikhangelela ukuthi sizaba lokudinga abalobi labantu abembali abaziyo ngembali zamabutho, babuye bazosifundisa, sibuye futhi sithole lalaba abazasifundisa singobaba, ngoba kungumbutho wabobaba, ukuthi basilole phela singabi ngamadoda lawana angazwisisiyo ukuthi kade indoda elihlabezulu iwuphatha kanjani umuzi. Hayi, kuzasincedisa futhi lekuthini sikwanise ukuthi sincedisane ekulolaneni, sifundisane mhlawumbe kokunye ama-skills athile, mhlawumbe ngokuya kwesikhathi sikhangelela ukuthi lesi isiqalo, kodwa-ke lapho esikhona sikhangelela ukuthi nxa kusiya phambili kuhambe kukhule. Kasikhangelelanga nje amabutho kuphela alapha emazweni u-UK, what diaspora kuphela ukuthi abe khona kuleyo lecture. Sikhangelele ukuthi kube khona amabutho umhlaba wonke, ngoba sikhangelela ukukwenza lokhu ku-Zoom. Ngithemba sibambisene lani abemathebeleni Broadcasting Corporation ukwenzela lokuqopha umlando, lokuqopha imbali, ngoba yimvela kancane lento esiyenzayo, into ezadingakala ukuthi ihlale, ukuthi labasilandela emuva, lama-generation alandelayo babekwazi ukuthi mhlawumbe baluthole lolu lwazi lapho luyabe luthe lwaqotshwa lwabekwa khona. Kuhle kakhulu. Hayi, kubukeka kuzoba ngumsebenzi omuhle kakhulu ukuthi sibe ne-lecture about ibutho, ukuthi vele ibutho iliyini, ne-history yebutho kunye ne-structure. Siyezwa nje thina abantu kuthiwa ibutho vela sisalazi, vela silazi. Ngikho ngalokho ngiyazibuza ukuthi we've got i-nation efana nakwaZulu. Kungenzeka na ukuthi like lixoxisane nabo bake beze ngenye imini bazosinikeza ulwazi ngebutho? Sikhangelela ukuthi sizabathola abathile abakwaZulu esizabacela abantwana abathile nabanye abathile khona ngalo ukuthi babuye bazositaphunela. Sikhangelela ukuthi sizadinga njalo lezikhwicamfundo thile ezizabuya zisihlomise ngokuzwisisa, ngoba okwakhathesi masithi ibutho kasisakhulumi
ngempi le bijwayelekile njengoba ngishilo ukuthi ibutho lika-1896 nelika-2026 kuhlukene. Mhm. Masithi siluthango, siyabe siluthango olokuvikela amasiko njengakhathesi, siphinde siwafundise ngoba phela ungawavikela kanti uwavikele ebantwini abangawaziyo ukuthi kawekho. Kumele Yeah. siwafundise abe khona bese siyawavikela. Kulo mgqibelo ozayo i-first lecture izobe isethulwa ngubani? I-first lecture siyabe sikhangelele abadidiyeli bamabutho, kangisho ukuthi okwakhathesi amabutho esilawo silamabutho amane, kodwa-ke sizabe sicele umdidiyeli webutho leGagulwentaba, uNtaba Zolile uMalinga, mhlawumbe sengabuya lo msekeli wakhe uMshengu uMadabudabu, umlungisi Madabudabu, kube njalo lo mdidiyeli webutho lezinkanyezi uMayisa uqobo, Joseph Mayisa, nami ngiyabe ngikhona lapho uNkala uKhanishasi, ngingumkhuzi njalo ngingunobhala wayo ilokhuzeni walo ibutho lezinkanyezi, ukuthi mhlawumbe sithi ukuthi sixoxe namabutho babuze bazwisise ukuthi kahle kahle siyaphi, njengoba usithu ukuthi akusayinto eyaziwayo. Kwabanye abantu sekudingakala ukuthi mhlawumbe siphathe izibhamu, kwabanye abantu sebefuna siye kulezinye izimpi, mhlawumbe bengakazwisisi nokuthi singobani nokuthi simelele. So sikhangelela ukuthi le yakuqala ikwazi ukusicacadela lapho, bese siyasuka-ke sesingena-ke kumbali-ke ezamabutho, ngoba amaningi wona amabutho. Ngabe ngiyakhumbula kahle ayedlula sibili o-85 engike ngabona ayesebuthwe ngesikhathi sikaMakhobolondo, inkosi uLobhengula ngesikhathi nxa iNyamalanga. Yeah. Okunjalo yayifike yengeza kubutho elalivele likhona, elalivele libekwe liqokwe inkosi uMzilikazi, okusho ukuthi nxa ngabe ngikhangele ungathi ukhangele khonapho, abanye bathi nxa ubala esiya ku-85 kwasekungezelelwe ayi-15, okutsho ukuthi wona ayabe kade mangake ngu-60. Yeah, around there. So kutsho ukuthi inkosi uLobhengula yafika yaqhelisa konke lokho. Siza kuthola kahle ngoba kukhona abalobi esizabacela ukuthi babuye ngoba balamabhuku akhuluma ngebutho, ngembali yebutho. Kuzasinceda futhi ukuthi sizwisise ngezindawo, lezi ndawo zethu ukuthi zibizwa kanjani, ngoba eziningi indawo amagama asehambe atshintsheka ngesimo la ngesikhathi, kanti-ke akade ngamagama avela emabuthweni. Lokwazi izinduna zethu ukuthi ezinye izinduna abantu kabazi ukuthi zinduna zebutho, lokwazi khona ukukhana ama-levels ezinduna, ukuthi bekukhona izinduna zebutho, izinduna ebeziqoka ngezinye indlela. Then kuzasenza ukuthi sikwazi ukuthi sizwisise, ngoba njengoba uNkala ngikhuluma kanje ngithi mina itshetshe, abantu kabazi ukuthi like laholwa zinduna ezingaki lize lifike esikhathini lapho ligcine selisezandleni zabobani, ezikaSipho kaMadlenya. Ibutho lezwa ngendaba elikaMbiko ebeliholwa nguMbiko kaMadlenya seliduma, abanye abakwasi kade lilibutho lomntwana uNkulumane. So khona kuqakathekile ibutho lewaba kade lilibutho lenkosi yethu uLobhengula, uyabona. So konke lokhuyana kuyasho ukuthi kuyadingakala sifundisane ukwenzela ukuthi abantu bazi ubuqhawe lobe siyabe sesibutsho nxa sekushiwo phela ukuthi hayi oNkala ngomaphosi umkhonto bawulandele, uyabona. Ukwazi ukuthi kanti wawuphoswa sekutheni umkhonto, babewujika lowo mkhonto majikijela bewujika sekutheni, babejika babe ngositsha esidlela amakhosi sekutheni, phela asidlela amakhosi silegazi, sekwehlukene, kumele kwehlukaniswe khonapho. Nxa sesidlela amakhosi sekuhlezwi phansi sekudliwa.
unkala abe ngusitsha laphana. Bese kuthi nxa selijika mkhonto sekuhlukile phela lo mkhonto ojikwayo kumele waziwe ukuthi umkhonto bani esikhuluma ngayo. ngoba ngishilo nje ukuthi hayi namhlanje amfisi ukuthi sinabe, bemfisa kakhulu ukuthi wethule le ndaba emnandi kakhulu osuyethule. Kodwa ke siyazi ukuthi lolu lwazi elizobe lilusheya nabantu o namabutho ulwazi olungadingwa ngamabutho nje kuphela, kodwa ngicabanga ukuthi umphakathi wonke nje uyaludinga lolu lwazi. So lizobavumela na ukuthi ngomgqibelo babe khona abantu? Ngicabanga bakhululekile abantu ukuthi babe khona, kodwa njengoba ngitshilo ukuthi asiyo yokugcina yokuqala. Engicabanga ukuthi okwangomgqibelo besingabe sikhangelele kakhulu ukuthi sikwazi ukuphendula imibuzo. Kulungile khona siphendule bonke abantu ngoba sikhangelele kakhulu kubo baba, sikhangelele ukuthi wonke umuntu ongubaba abe yingxenye yalo ibutho. Ngoba kakutsho phela ukuthi nxa usuyingxenye yalo ibutho sesenza into efanayo sonke. Lakhona ukhane sithe sifuna ukuhlomisa obaba ngemizi, uzawuvikela kanjani umuzi wakho ungasilo butho? Uzawuphatha kanjani umkhonto ozavikela owakho umuzi? Phela siqale ngokuyavikela khatshana, ungavikela ngekhaya, uvikela amasiko angakini, ngoba phela emasikweni isiko liyahlukana. Ngithi sesithi ukuthi hayi kithi kakungenwa lamanzi, kini kakungenwa lalokhu, inzilo leziyana zizila kutheni, kodwa ngapha sizafundisana kabanzi. Kodwa iyahamba phela iqhamuqhamuka indawo le kuthiwa konkala kasenzi lokhu, komasuku kabenzi lokhuyana, kokhumalo kabenzi lokhu. Angithi kodwa-ke sizayifundisa ngaphezulu, izathi sisehli siya ngemdeni, ilapho ezahamba icace khona. Kodwa ngicabanga kukhululekile ukuthi babuye, kodwa-ke njengoba inyokuqala ilecture kule nyanga, enyangeni ezizayo lakho sizabe sibeka amalanga afananayo, sitsho futhi ukuthi siyabe sikhuluma ngani. Mhlawumbe nxa silabantu abazakhuluma sitsho ukuthi ngubani ozabuye ezokhuluma. Hayi, kuhle kakhulu, kuhle kakhulu, siyabonga kakhulu. Uma nje ungasinikeza amazwi akho okuvalelisa okwanamhlanje, siyabonga. Amazwi ami azaba ngawokugqugquzela, hayi ukuvalelisa, ngoba ngifuna ukuthi ngicele obaba, sizwe samahlabezulu, obaba ngicela lisondele njalo, lisondele lezinsizwa amaguqa, lisondele lezi ngwevu, ngoba sifuna ukuthi nxa sixoxa laphana sibe labo abazathi lami ngakubona, mhlawumbe lami ngangikhona, uyabona. So sicela ukuthi nje obaba bonke sisondele, utshela omunye la atshela omunye, sibuye sithi gwaqa. Keyothiwe imbizo yamadoda, keyothiwe sixoxa siba ngamabutho, ngoba isizwe ngesethu sonke. Asizukuvikela kanti sokumele sivikele, size sivikele labanye obaba. Kuba lula nxa sinikeza wonke umuntu umkhonto wakhe, ukwenzela ukuthi nxa sithe sivimbile kabe kuvimbekile. So ngiyalimema amahlabezulu, ngiyalimema sizwe senkosi, ngiyalimema lonke, ngithi wozani lize lizokuzwa, lani licaphune lisheye, ngoba iyamadoda ijukelwe bandla. Sethemba bakwethu lizwile nina bondlela zimhlophe, mthwakazi kaNdaba. Siyathemba ukuthi nizophelela khona ngomgqibelo njengoba nimenywa. Hayi, sizozijabulela kakhulu izifundo esizozethulelwa, ama lectures esizowethulelwa kusiya ngokuya kwesikhathi kusukela ngomgqibelo. Siyabonga kakhulu mahlabezulu, sithintaneni futhi ngokuzayo. Siyabonga. Siyabonga.